Namin maudot ta, tapik ta doon ni mga tamang rayang pasalan namin jacket. Amin lang sige walang jacket pigda. Wala mo dari ini minong tasadaka. Bangta kita on halam singkuraan, impasalan namin jacket. Nakapi tupyag balik-balikan kalau sin mga ayat Quran. Dari diha ini amin putun tamin dua perkataan amin diag bidaan namin lang ta wa mimma razaqnahum yunfikun kawakantar sa surah Baqarah ayat tumultu iwan sin wa'atul zakah. Wa'atul zakah kawakantar ya surah Baqarah sa mul ayat kapatan tagtu. Dari mga mga rayang impal katam wa mimma razaqnahum yunfikun ini manunjuki bukun hadja pa pangata. Ya. Maka jari sihat niya ay kamaksuran niya amin maggasto kita lang niya magbalanja dahil ka uno-uno lang sa notala dahil ka una sadyain kianughara namo kanila uno-uno na yung kianughara kayo mo sa notala subay ka hati niya umungsud zakat atau along tayo zakat pita atau along tayo sadaka diha ini mga tawar karang nasala pa hamsing kamatorang panganan lang siya buta ini pasal simpangalta amin pilak ang pasal simpangalta pilak impal kataan siya sa notala amin wa'atul zakah. Wa'atul zakah ang sampig bidaan niya masin wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa'atul zakah dimihil zakat. Hamin mga sila patut dinilan zakat. 2.5 ingkirhan niya. Impakataan sa balaw niya wa mimma razaqnahum yunfikun. Amin long niya maggasto lang niya magbalanja dahil uno-uno na sadya. In kianughara namo kanila sa notala. In kianughara ka sa notala mataod mga mga rayang. In kamaksuran niya. Baka dari diha namin lingkat mo, dayaw mo. Baka dari namin ilmo mo. Baka dari namin kawasa mo. Baka dari namin pangalta mo. Sangsa mo. Iwan sin bang aon amin lang taingat kapandayan mo. Jadi, in ilmo, at magsadaka kita, amin magpasampay, magnasihat. Ha? Ikarwa bang amin lang takawasa, bang ang kawasa mo, sabi ni ko hati na naghihinang ato gigadyan ko, dari sangsa mo, yung kawasa mo, pamagian pakaibanan, amin ang kapatutan. Bang sa pamaang pangalta mo, uno-uno na, lang tabi mga bay, kabi mga sasakatan ka, at pangyanom ka. Dari pamahagi ka, masa na kuman salat-salat ato, tiro panarak ka. Dari bang aon hati niya marayo, namin kasihatan ta, to along ta physical health ta, na sangsa yan, subay kita hati niya manawang, tumawang hapag kaita, ajalan, halawayan, pagsangsa ta kanila. Atau bang aon ingat kapandayan ta. Baon ingat kapandayan ta, biya mga laong ta bunga lima, suwera kita tinas sa magsadaka, magpasampay, atau